tere kutid, täna me mängime The Examination ja meil on üks sõber külas ja ta nimi on Mirko. Ütle midagi endast. Okei, aitäh, nüüd me hakkame mängima seda skeerimängu. Vaatame, kas teeme ära, võib-olla teeme, ma ei tea, võib-olla teeme. The Examination, alustame. Hello. My name is Jard. I will be your proctor for today. Okay. The examination will begin momentarily. Okay, sobib. Continue. This examination is not suitable for players under 13. Oh, yeah. Do you understand? Yes. Oh, yeah. No, I don't. Actually, yes, I do. Let's begin with some basic knowledge questions. Basic, okay. Kas on 1 + 1? What is 8 + 2? 20. Oh! Sorry. What is 8 + 2? What is 8 + 2? Ma kardan, me saab mingi jumpscare'i, kui ma panen valesti. When did the United States become a country? 1776. I'm smart. You are not a robot. Please select Apple. Select Apple, okay. Apple? Banana! Apple. Ah, okay. It's a banana. Not a robot. Please select Apple. The banana. Apple. Correct. Apple. Thank you. Let's begin the examination. Sobib. Okay. Answer the following questions based on how much you agree or disagree with the statement. Sobib. Decisions that people make quickly are always wrong. Tõsi. Kas on tõsi, Mirko? Kas on tõsi? Decisions that people make are always Kui sa vastad valesti, sa saad cancel. Disagree. Disagree. Ma strongly agree. Minu arust see on tõsi. Sa pead alati nagu mõtlema. Sina valid. Okei, ma panen agree, kuna sa ütlesid disagree. Okay. When people succeed, it's because of hard work. Luck has nothing to do with success. Okei, mõnikord see hard work on tõsi, aga mõnikord sa võid lihtsalt postitada mingi YouTube short'i, kuidas sa vahid seina ja sa saad mingi 2 miljonit view'i. Nii et ma panen disagree sellega. Jaa, tõsi. Oi, okei. Strongly agree. Mis mõttes? For the following questions, please select the image that unsettles you Ega meie most. maja sees. Yes, bro, ta. Please select that unsettles you. Image set 1. Kas on mingi jumpscare? Wow. Oota, kas see pilt, mis hirmutab sind rohkem või? Jaa. Okei, pilt, mis nagu... Ämblik ei tea midagi sulle, aga ta natuke freaky, nii et siin, mis kui keegi on seal sees, sa ei tea, kes? Ma kardaks. Ma ütleks teine. Jaa, sama. Ma kardaks. Image set 2. Oh my god! Ma sain jumpscare'i. Oh my god! See, okei, see on ka freaky, aga oh my god, see oli hirmus. Esimene on. Milleks siis esimene on hirmsam, kui see oleks rohkem oota ei, see oli uneasy. See on nagu straight up hirmus, aga see on uneasy. Ma ikka ütleks see. Jaa. Like what the freak. See on räme. Ma hakka ropendama, võib-olla ropendan. Okei, see on AI. Need ei ole isegi uneasy, need on natuke naljakad. Average British people be like.
okei, see ei ole nii, siis on naljakas, see on tegelikult on nii siis. Okei. vaata näguga. Nüüd saame jumpscare'i, kuna valisime valesti. Responses recorded. Jep, Responsive. continue. Your responses to the questions so far have been interesting. Further Oh. examination required. These next questions will require critical thinking. Please Okay. take a moment to collect yourself before continuing. There are no right or wrong answers, but these answers Oh. will help me get a deeper okei, ma arvasin, et understanding there are of no you. people behind you. okei, aga see on tõsi. okei, Continue. okei, lähme edasi. okei. It is raining when you hear a knock at your door. An old man is outside asking you for food. What will you do? okei, I will let him inside and give him money. I'm not sure. okei, esimene asi, esimene vastus. ta tuleb su majja ja tapab su ära. teine vastus, ta võtab raha ja ostab alkoholi, siis tuleb sinu majja ja tapab su ära. ja siis, kui sa ütled, et mine minema, siis ta võtab enda võtab ukse lahti ja siis tapab su ära. I m not sure. siis kuna sa ei valinud midagi, ta tuleb su majja ja tapab su ära. okei, kelle mida get lost. The man, regardless of your response, Perfektne, ta on meie maja sees nüüd. Let's helping himself go. to your food, Nüüd tapab mind ära. television, and your bathroom. How will you respond? okei, Kill him. okei, let him be. ei, kuna ta peab renti maksma, kui ta tahab elada. helistaks politseisse. ja kui ma prooviks rääkida, tapaks su ära. I m not sure, et tapaks su ära. nii et call the police. The stranger finds a knife, using it to Yep. threaten you and your family. What is No, your sa next see on action? reaalselt 5v1. see on nii easy win. What is your next item? Fight him. No, ta tapab su ära. tal on nuga, sul on käed, ta tapab su ära. Call the police. Aga mis siis, ei, kui ta on kuna Mike ta Tyson? juba teab ja ta tapab su ära. Defuse. ei, kuna ta ikka tapab su ära. me lihtsalt sureme ära. igal asjal. okei, Kui sa prooviks kallida poliisi, siis ta nagu, mis sa võtaks ei jõua. ta jõuaks 100%, nagu ta teab, et sa hakkad politseisse helistama. tal on nii palju aega, et sind lihtsalt lüüa noaga. jah, okei, aga mis võtaks kõige rohkem aega, et ta tapaks sind ära? ma arvan politsei. No, defuse, aga ma panen ikka politsei. Based on your Yeah. actions, you are dead. jep, teadsin. ma ütlesin, iga see on see. Find the slug laying on your chest. What is your Oh. response? jaa, see tegelikult. sööd ära. Brother, eat it. ma sööks selle ära. Täpselt. Eat it. You left your door unlocked. okei. okei. see tundub kõige õigem. The next questions will focus Oota, on keegi your on ju meie physical majas. abilities. Please Kindlasti. answer to the best of your ability. sobib. okei. palun ära tee seda uuesti. If a stranger broke into Oh my- my house, lõpet. I would be Oh able my to God. defend myself. No. Abi. oota. see reaalselt küsib nagu asju sinust, et kui see juhtuks, aga ta on juba meie maja sees. kas ma valetan või ütlen tõtt? Kus sa tead, et ta seal maja sees on? reaalselt ütles I am inside your home. okei, kas ma valetan või ütlen tõtt? Vaata. okei. see tähendab, et yes, I won't be able to defend myself. I don't know if a stranger was inside my house. I wouldn't. tõenäoliselt tegelikult
ei , sa ei teaks , ma aga ütleks ma nüüd maybe . tean , kuna ta lihtsalt kirjutas 2 korda , ma olen su kodu sees , nii et sa lihtsalt andis teada . aga tegelikult yes , I mean no . I mean , I kolmas don't kord , know . strongly agree . Oh my god , andis südari mulle . Oh my god . Oh , koputamine , oh my god , see oli koputamine , oh my god . How soon would people notice if you went missing ? Less than a week . If the power went out to your home No , right now, härra I küsi would be seda able . to navigate to the power breaker. jaa , kuna see on mu maja . tõsi . sinu , no you can't , you cannot . Oh my god . Oh my god , okei , nüüd me kõnnime , okei , perfektne , nüüd me sureme ära , jee . okei , see on meie arvuti . nii et ma pean siit uksest läbi minema , kurat , nii pime on . okei , lähme . ma kardan ja . ma isegi ei mänginud ikka ära . kas sudapeedi kusagil on ? okei , basement . ma reaalselt just nägin midagi , oh my god . ma ei näinud . Oh my god , lähme basementi siis , see ei ole , siin on basement . ma reaalselt arvasin , et see oli Black Void . ära vaata aknast välja praegu . ma ei vaatagi . kus basement on ? ma tõin , ma ei saa jumpscare'i , kuna mul võtab liiga kaua . prolli saan . sama bro . see on basement ju . ei , see on front door . kuhu ma lähen ? Bro . Oh my god , ma kuulsin footstep'e , ma suren ära . oh , see on basement . Oh my god . mis asi see oli ? see on mingi spider . Oh my god . ei , mine . Oh my god , mis asi see oli ? ma ei taha . nii läheb . okei , oleme tagasi tuppa . Please press continue to reconnect . see prall ei tööta , see prall ei olnud vist jumpscare'i . jaa , see lihtsalt annab jumpscare'i ju . sealt oota , kuna meil on uks lahti sealt treppidest tuleb lihtsalt üks tüüp , jookseb lihtsalt siia tuppa . sama bro . Welcome back . The storm probably . no it was not , see ei olnud torm , see ei olnud mingi torm . I'm glad you're back . see ei olnud torm . Error . Error . oi ei , oi ei , oi ei . oota , mida ? The oi power ei , voice mode out disconnected . here . I would be able to navigate to the . Power break . okei , nüüd ta tegi seda , nii et strongly agree . no miks sa mõtled nii kaua , sealt tuleb keegi . nüüd jaa . Do you believe in God ? mingi spider lihtsalt tuli mu majja sisse . oh my Oh god , my oh my god , ma olen surnud . Do you love ei , your kuna sa God? kuidagi said sisse . tõsi ? Oh my god . Compared to the average human being , you are dead . How fast can you run ? I m fast as fuck , boys . oi ei , ma sveerisin . oi ei . Oh my god , ma sveerisin . Faster than average . Section copy , no , palun , no , ma vihkan seda , ma reaalselt vihkan seda . Section , oh , please . ma arvasin , see oli silmad , ma reaalselt arvasin , et see oli silmad , okei . The kitchen .
oota, miks on ju the kitchen is a great no, place to no, hide? no, ta on mul köögi sees, nii et kui ma hakkan Doritosi sööma, tuleb külmkapist läbi ja tapab mu ära. Oh my god, kus päev saaks Cookie Monster. It is good, it is good. see on hea, kõik on korras. What kõik on were korras. you doing on the evening of October 2024? Martin ta küsis ma tegin September Oxford. 11. I do not remember. What? oi, ta What? konfrontib mind. oota, mida ma tegingi siis? mida ma tegin see aasta? Sa olid, miks sa muusika olid tuli tagasi? Prikna Mansur. Why are you lying? What? I'm telling What? the truth. Isu. What? Were you What were you doing on in the the evening of October 24th, 24th? 2004? Stop asking me that. I know I what you did. know Okay, see flashes. it. I said I know what you did. That I did. Why did you do it? I did not do anything. vaata nüüd, jumpscare tuleb, uks avaneb ja siis mingi laudast hiirib jumpscare. Why did you do it? Why? Wait, where am I? nüüd ma olen basementis. You remember? Why am I here? We are reliving your... reliving our past. No, this cannot be happening. What were you doing? What? On the evening of October 24th. Oi! I was not in the right state of mind, tõsi. You left us! No! Exam timed out. Oh. Okay. Please Oh press my... continue when you kus ma olen? sleep paralysis. What the... Exam mis is... see oli? mis asi see oli? ma ei tea. süda tuksub. Okay. Press continue. If you were to kill someone, what weapon would you What? use? A clock 19. Okay. mitte fist, kuna ma olen nõrk. Knife. ka mitte. Axe. ei. Gun. Gun? Gun või knife? Gun või knife? ma arvan gun. Gun. Oh! ikka. What? Is... see küsib nagu, kui me tapsime oktoober 24, 2004, mis me kasutasime? ma arvan fist. okei. ma arvan Axe, ma arvan Axe. ei, knife. ei, sa prolli Okay, lihtsalt nagu mingi test, et nagu kõik on incorrect ja siis tuleb jumpscare. Knife. Oh! Correct. Wonderful. me tegime ära, yeah! Are you sorry for what you've done? ma sain reaalselt teksti sõnumi. Oh hell no. ma sain teksti sõnumi. ma sain ka. Oh my god, see on suvakas number. Oh, what the fuck? You're gonna die. You're gonna die. pluss 3. okei, ma ei... oh my god. Are you sorry? No. No. oh, Oh, see on kurb. Are you okay? sorry. pane uuesti maha. No. No. Oh. No. igaks juhuks paneme yes. siis ta ütleb liar ja jumpscare ib meid. Okei, yes. okei, mees. mida? mees, see lihtsalt flash'is korraks. Then why did you do it? okei, mees. Analyzing personality. Please. okei, ma ei taha, mees. Please wait. okei, ma ootan. ma saan oodata. Continue. You are dead. What the?
ma ei saa. oota, Mirko, kas sa oled ikka siin? jaa. mis asi, kas sa kuulsid seda või? mida? see on mingi part. see on mingi kväk-kväk. ma ei arvanud seda. ma ei arvanud, et see tuleb mingi freaking part. Testing kas, okei, recording ikka töötab sõna. okei, mina olen, kes ma olen? vaatame, kes ma olen. ma olen väga scared. jaa, sul on õigus. I do not need to enter your house this time. Yeah! okei. Oh my god, me oleme surnud. okei, vaatame, continue. For the following questions, please select the answer that best describes you. sobib, mulle sobib. lõpeta. If the ghost of my past came back to haunt me, I would, mida ma teeks? Spend time with them. ma läheks randa mängima nendega. kas ma räägiks nendega? Täpselt. ma ignoreeriks, kuna ma sureks. Forgive nad. alguses ma teeks, ma forgive'in neid. räägiks nendega, mis nad teeks. Nad vist saaks aru. aga kui ma spend time'iks nendega, nad ei võta pommi ära. Talk to them. If I did something in the past that negatively affects my future, I would cry. Try to make peace and move. Allow my demons to consume me. Why are you taking this exam? Wake up. Wake up. What do you relate to the most? Flamingo YouTube. Monster. A flamingo. Flamingo YouTube channel. A monster. Flamingo. A vitamin. You are safe. aitäh. You are safe. I want to show you something. Oh my, see on mingi tark hallway, see on tark hallway. See on tark hallway. See on tark hallway. Oh my god, ma ei saa vaadata taha. kas on mingi jumpscare siin peal? Oh, ma vist tean, miks see hallway siin on. Miks? Alguses sellel serveril ta ütles, ta andis sulle kolm nagu 2 picture'it. Nagu mis, which one? It was your fault. Thank you for participation in this exam. See oli the examination. kas see mäng oli hirmus? natuke, see jumpscare lõpus oli rohkem naljakas. okei. aitäh, et vaatasite lõpuni. Likeige ja subscribe ige ja ma näen teid homme.